Assalamu alaikum dostlar, hurmatlı mekendештер. Қараңыздар, Чүй облысы Соққұлық районы Соққұлық мал базарындабыз. Чүй облысында ең чоң базарлардың бірі достар бұл. Қой базар бары бар бақта. Біз эми музоолордон кийин торпоқторго өттүк достар. 1 жашка чейинки ургачы эркек торпоқторду тартып көргөзөбүз. Азыр эми тоого алынып атат булар. Тоого жайлоого кете турган. Сіздер только лайкты басып тұрып, сұрауларды комментарийде қалдырасыздар. Ургачы эркегин аралаштырып тартабыз. Подписаться бөлүнүнө кирип, подписка бөлүнүн басып, биз каналга колдоо көрсөтүп кетиңиздер достар. Биз анда баштадык. 15. Так, 15 миңге алынып тур, эгиз улагы менен кечки. Ол бучоктон баштайык. Бучок канча экен бул? Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Базар аламы деген. Базар аламы 45. 45 миң. Бул канча жашы? 7 месяцев. 7 айлык экен, эркек торпок. А сколько будет это? За сколько будет? 43 отдаст там. 43-кө берем дейт мына. Жакшы, жакшы сатыңыз. Так, мону сурайык. Канча экен? 30 миң эркек, а? Ургачы канча айлык бул? Канча айлык жашы? Сколько месяцев? Мен алгам. Сиз да алдыңыз да, билбейсиз. Жакшы. 30 миң дейт. Бул канча болду экен? 24 миң. Сурап атасыз. Жакшы, канча айлык чөпкө кирди? 3 айлык. Чөп жем жейт дейт. Жакшы. Ургачы 24 миң. 45 миң. Канча айлык бул эми? 8-9 айлык эркек экен, а? Эркек торпок 45 миң дейт. Ал карасычы? Бул 43. Бул да ошондой болуп калат кичилете. Сиздики байка? 36. Ургачылары? Эркектер. Арзаныраак мына. 36 миңден дейт. Жакшы. 1 жашка чейинки торпоктор достор бага. Пробка. Бага пробка башталды, пробка. Маяга кирейик. Кире алабызбы? Он сүсүп атат, а? Канча экен байка бул? Эркек бе? 33 миң. Канча айлык бул? 4-5 айлык окшойт. Канча экен бучоктор? 30дан. Мунусу 40, а? Мунусу 30 бу? А буларчы? 40. Булардын возраст кандай? 8 айлык, 7 айлык ушундай. 7-8 айлык жайлоого кете турган, а? Дайындап атабыз дейт мына байка. Ой, мартта 1 жаш болот дейсиң? Апрелде. А, булчу бул. Мунусу канча? 27. Бул 27. Жакшы. Сындай баалар. Мынакта кунажындар турат. Канча экен кунажындар? 42 миңден. Тоого жарайт. 42ден сурайт. Түшүп беребиз. Бучок канча экен бучок? 33. 33 миң. Тоого чөткү да. Тоого кете тургандар. О, бучоктор кимдики экен, а? Бардын ээси жок. Кээрлер байлап коюп кетип калат. О, сиздерки эмеспи? Сиздерки байка бу? Жигит канча бул? Мындай ээси жок. Жакшы бучок, кунажында, торпок, ургач. Турат. Ээси жок. Канчадан шеф булар? 38. Бучоктор, а? Бар, 1 жаш болду элек, 7-8 айлык го дейм, а? 7-8 айлыктар, 38 миң. Разный. Жакшы. Ассаламу алейкум. Канайсыз? Жакшыбы? Булар канчадан? Булар 45 ке. Экөөнү 45. Булар канча айлыктар? Билбейм. Ургачылар ба? Экөөнү 45 миң берем дейт. Ургачы торпок. Кандай жигит? Ва алейкум ассалам. Булар эркек ургачыбы? Ургач. Канча айлыктар?
Bilmem. 6-7 ay. 6-7 aylık ha. Sütürüp ketpey, küçüğün jetey. Молодец. Qanchadan sırap atasın? 35'ten sırap. 35'ten sırap atasın ha. Şapkan qana? Şapkan. Menin qulog'im tushib qoldi qo'y. Shu yerdan. Bu qanchadan berasiz, bere turgan jerim? Buni 30 chiqaram, buni 32 bosaram. 33, 32 olsa beresiz ha. Yaxshi. Mana. Mana yigit постоянно bozorga chiqadi. Молодец. Sodang bersin. Qanchaga shapsın? 31'ga? Erkek mi? 31'ga bermay adamda. Yaxshi. Qanchadan ekan? 45 mi? Bular alatov va? Qancha oyliklar bular endi? Narx уже 11 ay olib qoldi, 9 ay. Bu 9 ay, bu 11 ay, 45 bin. Urgaçım, Kunajın torpaqlar. 30 bin. Tak, erkeklerin daha sırakçı erkeklerin. Bu çok. Qanchadan bu çoktu? 45'ten tan da olsun diyor da. 45'ten tan da olsun. Qancha aylıklar hem bular? Bular 9 ay. 9 aylık. Jayloğu toğu jarayt ha bu ara. Jarayt. Qadiyaklar. Qanchadan bere turgan jerimiz qanchadan? Bere turgan joy 4 dan olib ketaversin. 10 boshdan 4 dan 10 ming tushib жатам 10 boshdan. Ona kel. Shunday bolalar do'stlar, uqtumizlar. Puram. Bu Kunajın qancha ekan? 65 bin. Bir yaş qolay mı? 65 bin. Bu torpaqcha? Sağ ol ata. Al, soda olota ha? Qancha? 25 yarım. 25 versem 6 deydi. 5'ten düşüngen 5'ten qo'shilsam bo'lmaydi. Erkemeyin balalar soda qilamiz. Men ertaga ziyozda olib chiqaylik qo'yaman. Bu qancha oylik ekan? Erkek urg'achi. Urg'achi. Qancha oylik? 7 oylik. Yaxshi. Mana. Kunajın qancha bor ekan? 65. 65 mi? Bunun parodasi qanday? Paroda. Paroda polukrovka, shvetsday. Yaxshi. Oyoq suraqchi bu cho'ktorda. To'g'o jaray turganda. Vaka qancha bular? Sizniki? Va alaykum assalom, qanday? Qanchadan bular? 55. 55 bular yoshlari qanday? 1 yoshgacha. 1 yosh chiqdilar ha? 55 ming. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshisiz-mi? Bu sizlarku? Yo'q, meniki. Bu lokoy qanchadan? 46 ming. Shvester. Qancha oyliklar? Bular Jasov qoldi. kichinakeyi 6 ay. Bu 6 ay. 100 yilga jetayin deb qoldi. 46 dan. Yaxshi. Shunday dang aytib qo'yasiz aka. Senalaring. Ular kimniki? Qancha aka ular? 47. Bunun yaşı 1 yaş olib qoldi deymi? 1 yaşga yetib qoldi deb, yaxshi. Bunday bolalar. Mana buchoqlar oriqroq. Bu buchoqlar qanchaga? Buchoqlar meniki emas. Sizniki emasmi? O'xshaydi. Urg'achi u. Archog'idan qarasam ko'rinmaydi. 35 35 40 где-то 6-7 aylık ha. Sizniki qancha aka bu buchoq? 40 ming. Yaxshi. Do'stlar, shunday bolalar bugun Soquluqda. Qarangizlar. Bu shvetslar qancha ekan aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshisizmi? 43 dan. 43. Bular erkek urg'achi? Erkeklar ha? 43. Jo'yim borini so'raymi? Taqtash kerak-da. Do'stlar, videoni oyoqlaymiz ham. Video yoqsa like bosingizlar. So'rovlarni kommentariyada qoldirasizlar. Hem cho'ng buqalarga o'tamiz.